A onda sam shvatila da puno puta u životu je bolje prešutiti, saslušati, prožvakati, jer uvijek imaš vremena reći ne. Jer ja osobno vjerujem, ako tim nije dobar, i to ne mislim samo na to da ljudi imaju nekakvih tehničkih znanja, nego i nekakvih drugih kvaliteta, projekt neće biti uspješan. Volim potaknuti žene da krenu u različite biznise, volim mlade žene motivirati i nažalost statistike su poražavajuće. Ja smatram dok god nemamo to da smo na 50-50, mi moramo raditi aktivno na tome. Ali nažalost ako se ne aktiviramo i ne pomognemo ženama da se uključe, da se osvijesti, da se svi osvijeste o tome, muškarci i žene, da se osvijeste o tome da se mora napraviti promjena, nećemo napraviti velike pomake. Tako da je to bio nekakav moj motivator. Dobra prilika da poklonim malo svog vremena, koji bi rekla da je moj najvrijedniji resurs, da nekoj mladoj ženi postane mentornica i pomognem joj na njezinom putu. Htjela sam se prijaviti za odnose s javnošću u UN-u, ali je tu bilo teško dobiti poziciju. Sreća, upoznala sam Matu i svidio mi se projekt koji on tad imao u garaži i kao to će biti nešto veliko. Nisam znala ništa o automobilskoj industriji, ali rekla sam, baš me briga, nemam šta izgubiti, idemo, šta bude, bude. Smatram da je edukacija nikad dosta. Za svaki posao koji sam kasnije mijenjala uvijek sam nastojala još nekakvu dodatnu edukaciju napraviti. Tako meni nešto na čemu sam dosta morala raditi je bila recimo komunikacija, u smislu da sam ja jedan introvert i da nisam baš neko ko voli sad ići okolo i minglat s ljudima. Kad tražiš kapital kao startup, to bih htjela reći svima, kucaš na sva vrata, jer nikad ne znaš gdje će ti se šta otvoriti. Definitivno da je vrijeme jedan resurs kojeg njegujem puno više nego što sam radila prije. Jer bez toga da mijenjam sebe nema šanse da napredujem i mora postojati balans. To nisam znala. Naučila sam puno nekako bolje balansirati sve skupa. Imaš vremena reći ne. Ja sam znala uvijek reći ne i pogotovo kad nešto nije bilo onako kako je bilo u mom fokusu, u mom jasnom cilju gdje idem, ja bih odmah rekla ne, to se ne slaže sa našom vizijom, idejom, ciljem. A onda sam shvatila da puno puta u životu je bolje prešutiti, saslušati, prožvakati, jer uvijek imaš vremena reći ne. Važno je biti svoj, ali važno je primijetiti neke stvari na sebi koje moraš promijeniti i važno je onako biti dovoljno samokritičan, ali opet ne previše, ali i ne odustat. Ako stvarno imaš neku jasnu viziju, ali moj moto je kad si došao na dno, jedino što možeš je odgurnut se i plivat prema površini i to je to.